For Yamamunyina Mwacho Adamwase Sompa TV Sunie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 Yenina Yaka Bomo and Nanonsia Yetosu Munsem de Quachico Bremai Central for Krakope Amasemu for Ajibrani Adaja Sonesono and a ene enumrable sonfo or hinere Mame Equia Yabua Esiama Bronya Matnasia Medema no begu ho asew ede amamwe ebusia ensem na eba no doso echotwe ho nwenemom de ebeto dwa wo mu no bi ene se panyi pa bia wono wo de wani kyerem MPP amanyoko no mu a wodi emranifo anim de ba wono wakasa ede afa OSP na gina sie ya wode ba ye efa Airbus scandal no eho no emu ensem wo hase no mu a wo bete panyi pa bia wakodale aben ewosikasem nso edi atujwa se na nsefoto sanfo ne chopa ya obepa ye no eno enkosi baabia na yakoye nim soso a obeti bi wom se yewra Brian champon wose kwan bia so MPP bekoso abreki 80 wa bla omu nane amemo no fa mandis no wonu bekoso ayesa wo pa ko na kwahyepo ensem no a wokato aso no nyina no ye de ba bedime sanso ena sofo panyi bi di atujwa se ye behwe na se yakai nipa aboa no a yenya ne saa wo bra wote ase miema na ne ntoni benkum so ansa ne akogina na eyi ase de ne ho adanse akese wei ene ensem bi edika na editie ena ene anwumrei mosonfo ohene yire matena semede ba beso mo adaroma 21st clinic wonom ena epia yen ewo kaseye mo ema bibia so akoye ede amai Europe no eguso aya ekoso ntine bomoden na owa amanone enkrobi ti se Germany Romania anase Italy a mesofa ho agim baby a wo bia no bresem ne yede wo mo na ebetudwa na watimi afre wo no mabusia kan ye ho e wo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV kan ye ho e wo online so eya www.sompaonline.com okay kan be free wa na watie bi so e de free madam ma yenje brani adaje na ensem no senia esitie no yemfa enaimo ye hye ensem na se e de free John Dramani Mahama ene e break akranie e de ntansa bi ebo no ni nyina ene se bra no no ankasa eye mampanyi abedi ekire no aban ene mabi anu wo kwa akoto no wodi animu de mani nua ya chese wono na dwumakuo se wono na ye agent a wodi animu akwa akoto saa ne ma ne de abane no ena ebinum ekire se conflict of interest inteno ene eketa shepro ye kanka dream de ni frakadam bi etimi rewura mu nti asem ne didimo ano ekodru mu e wo special prosecutor ye rekisi ejaben na kachim na panyi na nunie eno no so begina paso e de ensem tudwa eno wo kire se asem no ya twini nkonsa che na wahwehwemu ahu se de enema esitiani John Dramani Mahama ye de so bo bia boni tin so a enye ye ne hu so sa brobenti no wonko no kofa ne hu ne obi antimi mfa Airbus scandal bia won sensem bia entimi emone biem asemi beto odwa no ebinum bi aboye rekisi jaben abaso etrese obi a owo MPP aban mo ese onumu ene o free buy ye na danko akufo ado na pa wo na watimi agina ne naso na asem bi se no watimi akamu no kure no wasa abaso bode na so de wani kyeremu wo MPP amanyoko ni mu a panyi pa ya wono amamra ho nsem wo hwe edima wonom yewura eye gari ni mako wano so hwese atemo ne se de esi ba ye no nani anhyeda anye ho na conflict of interest na ewo mu de e wo se ya na de sobo bi etimi boye Ramahama yenko yewura ni mako ensem bi nie that Airbus have paid monies to intermediaries to induce or get business from officials in other countries, including Ghana. Airbus, by themselves, with this unimpeachable evidence, approached the investigators, America, France, and UK, and they themselves agree and submit judgment to avoid prosecution. If Airbus, in their view, were of the view that, in fact, the evidence as gathered was not what it is, they will have challenged the evidence before the judicial bodies. They didn't challenge it. They agreed. Having agreed to these positions, they paid fines to avoid prosecution. Now we are being told that Samuel Adam Mahama is saying that the monies he received
were indeed commissions, they were legitimate monies. I disagree. If indeed these monies were legitimate monies, what were paid to him by Airbus, Airbus should also submit to judgment and say that, well, these monies that we paid to Samma Mahama and other people were all not legitimate monies. Now, fast track. You see, based on facts, material facts gathered by prosecution, and based on the law enforced in America, and this other jurisdiction was that once Airbus took the view that they were liable, it could take advantage of the plea bargain and submit to judgment. And that's exactly what they did. That yes, once you decide you are liable, you don't want to contest the judgment, the findings of an investigator, then you are liable. You are the viewer whole because. I will see any part yet saying Kane or no, and would one each more MPP Amanyo Konimua. One running for no would do a name and can you regard in Macron and any day. A fair to so now ya boy Ramoa. Now sing ya da and a yara. Dr. Mohammed, Ami Adam, ya no air for to San for Bejina, Ghana Fonina, and Nimodi Chopper Kessie, de Emma Ghana say, a woman say MPP abai bano, was Shabose and so more reable, while we are born and I'm so asanum so dear guso, say and found any dear Bessie Biano Beshe, ama hoto any ye dear Ayagana adishia dear. Now so ene wabaya no wahu se Ghana ene maybe to touch you esika sem no ehwie go ama ne memua ye den dia mo my Ghana de hye pa na wase ni nyina no enye wono mo a wo hwe wiase afa na nyina wo ha hodo ya free COVID-19 so Russia for tokwane ade na chese akwakwa ya asem a eden ede ama aban no na ne nyina mu kura de atwato no ene ye wo hwe fam go ho nsem no a amano ne brano na ye atuma ban wo ho apese wote so na so no ne nyina mo ya enhyeda enye yesa eno nti what the chopper kese se okura ne nsem okura na egede my Ghana de hye nyina ensom na wonfon so enche wonom se wo ba ye wama ahokyere aba o mai musa na so ne nyina mu no na sam no eba ye wa bra central mashebedwane yerwa Kennedy akompre kwa Japan o ka kire pipi mpanyimfo se baabi adu ne de chopper ene wasa wonom de magana for no so ye sutie ya wodi so ebe pass achewe ye ka se ya panyipa bi ya wawe akodale e wo sikasemo ena afenso ho totoye mo wodi dwumedie e wo University of Ghana mo Professor Godfred Bopin wono so de atodwa se chopper na yerwa Ami Adam e de betu dwanwe ensesahweo wo se chopper no enye se bia sesane mama ahokyere na kwa akoda amesi kasaba sorry agina ama my Ghana de hye ya fa ye yo e de kitente no sa chopper na obepa ende ohun ye kola enko anya ne sa government position, a party position that has gone through and is manifesting across the board. Would this apology have been made if 2024 election wasn't in sight? What is the end game? Is it really to sympathize with Ghanaians, or probably to the extent that if it is offered, it will inure to their political pursuits or whatever? But it doesn't take away the fact that so much hardship, I admit that level of acknowledgement, but so much hardship has been imposed on Ghanaians, which clearly could have been avoided. I'm saying that could have been avoided because from the third quarter of 2021, the data was clear where we're heading towards. And all that government needed to do was to take proactive steps. And that was actually what Kenya did. Okay, we didn't do that. And then if you look at the approach that government adopted in the restructuring of the domestic debt, clearly didn't have a human face and all of that. So really, Honorable Minister, yes, you have made this apology, but I want to believe that it's not enough. And the reason I said, I asked whether this was a government position. If truly this was a government position and government has reflected on this carefully, then probably this will come with certain practical steps that government would take. I will see any part yet saying Kane or being from Okunini Godfred Bopin or no Sikasemo or the chair for a Ghana Siapon, what in the University of Ghana no emo. Ya kwa ya nim na ya boy Ramo I was so for ya was she and foodie and mu ado dear eso or no cry out when each remo I was abetifia but 1 person yaswa. Wano ene gyina mu amrahye bedwafie ede ma adehye ye won potam ho na yewra Brian a champion to nanum to akasa wa bra wonom de nto abohye so ewo ensawamia no ewo apoye mantemu ne nsemu a wogyina paso eje akasemu wo kan ne se MPP ba ye wom se nye na so no sa wode toto susu dua so no akasa wo kale wo ne NDC amemo ye obebu ye na
ene na MPP amamo no ekwo enimo pa ye di ani ahoto kese de abrega na fo echen se bra na NDC amanyoko na ewo so no na wasi ni pi esi ni po wase wo ka chega na fo nyina play nye play fa ni titru ene NDC fo no sa memo we pa wonu be jai de ahyamonsa ensi ne ensi china adechien so ka ho no wase asamo a wo kan wa wonti ase no de kwa go for ho na ya ban krampo filling station kwajifu wa say ye diesel na say bia petrol fakobu epumu bia de onim sapo bia da na edoso nkampu ni mantemu ni central region ebusu ho so personal be ba santimantemu a colleague fakogum na hye onfa ho because me say NDC for pay amun pay 2024 abano enya de ombe win da amun winning I'm winning. Who can check your record? I'm winning. Na MPP amanyo kuono. MPP amanyo kuono. Yes, you say you be winning election. MPP. Yes, you say you be winning election. Eti die enim no. Kwai bia so you be winning 2024 abano. You be faso. Get a political party. Political party aso for imam for omobugu sawom dey say you be win election eti ekwai bia you be faso a you be win election no you be faso but you abuko shepo you be win election no ni atia etuma pa ya ne so isawom kadabasi takupo chabulina Eraden Sonshra yera Brian Champion no ena ye agric minister osaye soafo anase mrahye bedwani di ma de hye ya wonmo wo abetifia bato mpeso ya so ena ye kọ ekotie no ye mfiri ni nsem no so na ye fa ye ni enkyeremu ewo eye national campaign team member de ma MPP amanyoko no sa odwani kyeremu ewo ye Dr. Mahmoud Bawumia so akache a wodidi ntwuma ewo ho na onmonyafo Ali Sulaj ena okasei wo kyerese nsem bi ni namframem wonam na wo tetetete sa ene enzongofo se munim na sa moto aba edman MPP amanyoko na ade ba ko pe eno mbebo amama ye firi tete sa na omoye ni nyina ne se ne meka okwa na ye se yesuma no kra no mokwa akogu camp be de ho kom krampo ede moduane amode kwa nyina mo bewe no kwam wo camp ho ansa na mo plane ebeba aba na no kra no ebi kwa wo mo ba na fe na na bi nso plane e sha ase ntini dwumadi a wonum ekodi wo meka ho no ebinum enya kwanya enhya ase ene woni wonum nyina timi awie na no ena ye rasura agya se wa beti sansem we se bia no hunun se eye hrodohru adansem bunu egu oso fi se no krebobo aba kokrampo se ye nim na wo kire se PP amanyoko no se bri bia obeba aban mu no wo hwe eboa enzongofo pa ne titru ede na adanko akufo ado ne ba omia wonno nso so amemo we se wase suku wo kwa ne kwa zongo communities wa bie niam to do na ye nwuma ne ade ya wode wo ho ehyemu mpewe na wo pede be yanko wa bra wone emadom bi ehia ye ewo asanwase mame Samira Bawumia ni kwoma ne bi ena wone wonom edi sankasesie Kumasi for Adauma, Ghana for Adauma, MPP Adauma, Yanya Sundu, our free Ghana, our young not now is Sundu, or the intense, and the catch yourself, Sundu, hands go, hands come, Romayen, and will be there. And what catch 2024, which is basically 85% of the Zungu community. That's the future of the community. Wow. And then we Zongo ladies for Samira Bawumia. There were patriotic ladies for MPP. We want everybody to know, say, and Zongo, we have well-educated women, well-educated youth. Also, more power. Actually, we are saying the MPP. I am a Zongo for ourselves. Zongo for MPP in the now. What do you become what you say? You Obidia car with him. Say, Chinam, open Sumuban, or what you say, then Chambanyima. And then Chineben already. Who did Chinia consume Munapoven? So, bois.
nti asama mo ka no so ka central dey ba blazongo ye be chiro say we na MPP aye Ebusia Zongo ladies for Samila Baumia na chese wonom so dwumedie bi ya no wodi wasante mantama senom no na Yerwa Ali Suraj national campaign team member the MPP amanyoko no okogina ase ya wadansem we say edidi kyereye na no disem no echi no ema dom ya wonom kɔ hɔ no ebi nso egi akasemo kyerɛ kwa pa ya wo bema won ho so raka na watimi abonto ama MPP amanyoko no breaking the 8 no etimi aptom edi ama wonom to helping Dr. Mahmoud Baumia in breaking the 8. Yenemuaye patriotic ladies no as the edino patriotic ladies and patriotic entails no ye be make sure say ye be put various measures on ground say ye be boa the campaign no that was launched just now for Aswasi President. We all loud as edino entail no we are all out for it say ye be help Dr. Mahmoud Baumia na break the 8. The book from the book from the handouts handed to us here, no, me who say Dr. Mahmoud Baumia it's a key various projects are why from mechanized water, from good roads, lightning, any school are dying, and Janaibia in Zongo communities way. Yet me who say Janaibia a problem so dying now Musiama, you know, it helps a lot. And then I was given the achievement of what Dr. Baumia portrays and the project he made, the whole Ghana, the original. Ebusiana chese mame Samira Baumia madom ya wo sorry say opena asemodo nti wonom ejira na tipintin no say school ne bag no na wonom ensem ye ko ekotie ye no na efutuo akọ de amagana fo nyina ne wiaseman say ye nhwe na ye nkyere aniso ye mfa nidie ne obuo mapa na enipa bi wo hwa ye betimi yi na didi a kyere wo bi a ye nyi sa de kro na di emfa nkyere no sebe ya wano so be hu se se meti ase me hu hia e de ma asemasi anase obenten asafo we se anase ekuo we se aban anase bibi se nyense bia nipa no wahwe ne nkwan wi ato ne bankum so efra ne ntoma tintim na fe na akwa gina na yiyu ase na watwe da se akodi adanse akese atela se wo so nata so e de achia edom wa ye na se na yewura Osai Boating or ye musician as a jumtini, one no and the dance and some way saying that you are bra. Sophobia one no walk on a humijemo, ye were pastor Kwaku a duboahin. Ya na was some was South Central Conference of SD as a phonemo, not as a one elbow jackacra. I was some quanqua jadia a dear jado quino, and a ye Boating or Hokasa was and I am quadia Kwaku a duboahin. Bra walk when in some with dija adophonina. Northern Ghana Union, a she says, Kayabekino, oh, the 70th birthday, and 28th April, and a 4th and quarter, my 6th April. I am from so far as anybody who are and Sana Yabekino or Niho. No mom said, yeah, kind of brought just a sending Kunani, Emma said, I can't be with the Grandma, we and also. Eti I am so independent we are now wait there na ya yanhye and the home or why way say can the 70th birthday na say be from 28th of April and the person and me kasha na for nyina ne say the man nya ansa e bi say ye kan no oni chefa wo on tibi na mom so tia na wo ka e shenu nkrane emma omo a efri ase no ba no hunu se eni mi so me bi na me aye se ne a ye wi enti me ka tro ma mu ni na ne se ye ma ne nyansa na oni ho no ye wo ka won tepe ne mo wo ti ase ha e be she enti ba no sin na nkrane ama moti ye bi ane aye ko ba ye Ebusiani wakasa ye sofo kwaku aduboahe na ne nsem ni nyina no
eto dwa wa bra ye rose boatia wanya ne ba bi kono na wonom eye esom ede amano no de afuto we say ede ejinemu ema adehye nyina busia ye kanfo ede amount se eya bomodin na eko eye Sompa TV ne so anase Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ewo Facebook and YouTube ho ne kokotie ensem no ebi na enema anase ensem wa yede down hase nom no ebetimi amwo hu de ekọ ne de eba wo man Ghana mu hase nom netimi aboa wo adada wa brabo yeto ensem no so apiemo ewo eye poye mantemo na high court ya wo no ewo ho no wo trese be mebi akwa kokum akwada wanya mfinhia no bese edumienu ene afoforo mienu nti no wo se onkwankwadamo ni fie nyina ne nkwa na nyina na kofodua high court ya chese Justice George Krofa Adey etinemu no ena bema wanya mfinhia na duonu miensa Musa Malik ena wonom edesa enema we say asoa ne tiri so sa ne yenkwa homa no so yankase enua bema kwabranya ko ewo ho de aka wo so no wonfa ena ye kwabra wotemenka ma adwoe. Hello, Kwabena. Kwabena mpacho temenka. Hello. Ebusia ya boy ahomoden se yensa beka yenua bema Kwabena nyako na watimi aboyen enchiremu sene ensem no esitiafi se yenya nteye se bema ye friend Musa Maliki ai wanya mfinhia no aduonu miensa 53 na chese wakwa kokum akwada obaya wanya mfinhia no dumienu ama afoforo nso so mienu eka ho Kwabena pacho wotibenka. Hello. Media ba metonga pa. Ona muti sen. Yakopon adumo. Yeda okropon no ase. Wada Roma yanya nti yese ewudie bi akoso ama bemme bi yakasa ya jeli ni sene nkwa na nyina won kwankwademu ewo prison sene ho nsam ne sitie. Yo media ba mesumu etwetwe ewo epoye emantema no na Kofodua High Court Justice George Krofa Adey ono eta ano ena ne woba bontia ene oda tudwa achemi se abrantia meno ekase no ye friend se Musa Maliki ono no ayo bia oka eye na twi eso no ene onko na okoda fiase ne kwata enyina na samcheminya ne se October boss mene de toso edu efipinu animpono enkron 2009 na jesi e kadia fisha baye edu enum achikwa asem ena yeken na eye abrate fence Maliki jese otu na ni esi akola esukonoma fence Ramafati eso na kwa wenya fisha edu emienu ana tum se opesa no etwe empra emu adia na omafo ekasa edi etia epa na October bosumi ya meka na se ne de toso edu no ene esuma Ramafati esukoto eyemelo elfa emra na ebra okoye no ena Maliki ekotwa no ewo ekwan eso ena ene de ade ana nkofeso ode ye ne de yakopon pe enenim na yakopon eche ade enipa emienu eye isefo Musa ena mponu nwa wakofense Maliki ena mutimi ebombode kotwitwa edeje akola no sabra fulani ne no eche no no na ebro twitwa ede eje ne no saa ana jukro na no ena abrante fense Maliki obombode etoshe samrantie mienu a omobaji akwawa we efi ne nsem no ene Maliki obombode edesikai etwa ne mnemu na ne nua baako so odwitwa no fimframa na emu eye den epa na akola bia na wanya finhia edu ono no timi edwane ede fasile no eso a ejire no okodi adanse ema sa nsem ewe no na empanyufo ejire mi se bra asem esie no February bosom ne de so edu ebaako yefipinu ani edu 2010 ena empanyufo timi bo ama na mopa etimi kwache Maliki ya oje ne funu so etumu ete ampa ono di sa enyina brasema abare wanya fise edu mienu okun no na nipa mienu so eka ho no okun mfifram na ebra court no ekọ asetena no ena kodubofo echem se semoda to eye otemafo ni nyina enim no ede de pefe se ampa Maliki no ade ne fom so atum saa so no akasa
ajatum se sa nia course no no di mu akotene pa eno nti no court no hwe no nye bibi emfa fo ho no na justice or no ati bedwa emu ye justice George kofa adaye dia to dwache bi se ye hwe ni su ene ne ban ya oda no adi na watimi so ahwe ni padasani anim afuni nuanom emiensa ewa tasfata to we esene adie ani onko no kokoda afiase ne kwanda enyina na sa so fanye adwumaten na sokọ na se that bi okopia tatfofo eso a sebe onkope akola esuko enoma emma nipa bi akoka emma ne fa kire akoto o hye so entimi enko tu no ka tane de abran e kwada nyina na fom so a oyeye no odon kasa ontua so eka kwabna abranti ene na adwi mu da ho de minia eba na adwi mu eda ho papa na adwi mu da ho a efom so bia eni Mate mayen phone si anachia poema ntamfo nyina maye why Mate minia ba Ebusia nipa ya nene kasa ye yankase nua bema kwabranya konya woton krefre poema ntamo ede mayen na Musa Maliki bema wanya mfinhia adwam fulani ni wakwache kwada 12 years eni ni nuanom mienu asa kun wonom a eye arewo se raden so kwada ikremu na ompe baby pa emfansie emfama ebusia ye kan for 21st clinic e di amount say sciatica yade no ne ma mi bia me ko be me fata si na ogina kwa ho me se driver fa ne mame na say wotina ka ni mu nanantu ontimi ntu ne na kura na ode asika ni mu en wo say manzipuo na me se mame bra na sciatica expert 21st clinic ye hwe wate de ha wo bia wo to ase entini no efa wa na afo nantu na akote asi wo nantini wo eya na twetwe eya wo ya wo de no eya tutu obi wo se a wo bakola mpo na se da fine mu kola mami wo so da fine mu a na chese ontimi kola na otene ne nemu entene bra 21st clinic 15 branches e biebie e wo mema fa na nyina wo de ane se wo fa bay na wa 0540 311 massage papa bi kwaso wo ho machine treatment enso wo nti kwa wo firi wo no na de ahoto ene ahosepe ena eba kwa ahosan so edi akire na Europe tour no wo de ahihye so nti bomodin a na efa wo gym wo eye Italy wo Romania wo Germany wo Belgium Europe abrochime bia so abono wada Roma fa bay 0244 915 116 0244 915 116 na Fred doctors no na ne wo mo twetwe nkomo sebe ya obetimi ato ababia wo no na watimi aba ade ayaresa so aba beka wo ne wabusua na anigye nso ewie mo peye ewo ho ewusia yenyina hasenom ne fa asedama yero asante yebo Benedict oyesemfo panyi afa buzi the caption mine news crew ya was Sompa 3.1 Kumase kase dem for afa Sompa 98.9 wo bumpa ekwenya akwa bro no ma bubro kosia no no wone chia minimo eni